अलीम आला आला आलम जो धणी कादिर पंहिंजी कुदरत सी काइम आहे क़दीम वाली वाहिद वादहू राज़िक रब रहीम सो सारा सचो धणी चए हमद हकीम करे पाण करीम जोड़ू जोन जहान जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां तव्हांजी मेज़बान संध्या सुमरो। ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त जुमे जो ॾींहुं आहे। सभिनी खां पहिरियों त तव्हां सभिनी खे जुमे जी खोड़ खोड़ मुबारकूं हुजनि। ऐं ख़बर आहे तव्हांखे त पाण हूअं सॼो हफ़्तो जीअं प्रोग्राम कंदा आहियूं त उहो दुनिया जे हवाले सां हूंदो आहे, पर जुमे जो ॾींहुं ख़ासि तौर ते नंढपण खां वठी पाण ॾिसंदा आया आहियूं त जुमे जो ॾींहुं ख़ासि दीन जे हवाले सां मुख़्तस कयो वियो आहे। ऐं नंढे हूंदे खां पाण इन ॾींहं जी फ़ज़ीलतूं ॿुधंदा आया आहियूं ऐं ख़ासि एहतमाम थींदा आहिनि। इन ॾींहुं असांजे सभिनीनि जे घरनि में घर जा जेके मर्द हूंदा आहिनि से बाजमात नमाज़ पढ़ण जे लाइ जेको आहे सो मस्जिद ॾांहुं वेंदा आहिनि। ऐं पोइ जॾहिं घर ईंदा आहिनि त घर जूं जेकी ॿियूं औरतूं हूंदियूं आहिनि, घर जा जेके ॿिया भाती हूंदा आहिनि, उहे वेही करे जुमे वारे ॾींहुं अक्सर घरनि में ईअं बि थींदो आहे त दीनी हवाले सां कुझु उन्हनि जे पाण में डिस्कशन्स अहिड़ियूं थींदियूं आहिनि जो असां पंहिंजे दीन खे वधीक सम्झी सघूं। ऐं असांजी बि कोशिशि इहा ई हूंदी आहे तव्हां नाज़रीन सां गॾु मिली करे त असां जुमे वारे ॾींहं खे हूअं त पाण सॼो हफ़्तो पंहिंजी ॿियनि मसरूफ़ियतनि में रहंदा आहियूं, पर जुमे वारे ॾींहुं को दीन खे सम्झिजे। खोड़ अहिड़ा पहलू आहिनि, खोड़ अहिड़ा पासा आहिनि जेकी असांजे दिमाग़नि में चिटा न आहिनि हूंदा। ऐं इहो ॾींहुं ख़ासि तौर ते मुख़्तसिस इन करे आहे त पाण कोशिशि कंदा आहियूं त इन ॾींहुं पाण जेको आहे सो दुनिया सां गॾु दीन खे बि खणी अचूं ऐं दीन जा मुख़्तलिफ़ जेके पासा आहिनि असां पाण बि सम्झी सघूं ऐं तव्हांखे बि सम्झाए सघूं। ऐं ॿियो त नाज़रीन, अॼु जेको आहे सो जुमतुल मुबारक बि आहे ऐं पंहिंजो जेको आहे सो अॼु राति जो शबे महराज बि आहे। त इन हवाले सां पाण अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पंहिंजे जेकी गेस्ट आयल हूंदा ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि कंदी हलां। जुमे जो ॾींहुं जेको आहे सो उनजी हिकिड़ी ॿी बि जेको आहे सा ख़ुशी, जुमे वारो ॾींहुं जॾहिं ईंदो आहे त हर कंहिंजे चहिरनि ते हिकिड़ी ख़ुशी जो जेको आहे सो समाबो हूंदो आहे, छाकाणि असां पंहिंजे दीन सां वधीक जुड़ंदा आहियूं इन ॾींहुं। ॿियो त वीकेंड जो एंड हूंदो आहे, हफ़्ते जो एंड हूंदो आहे ऐं वीकेंड जी शुरूआति हूंदी आहे। त इन में ईअं हूंदो आहे त असां सभु जेकी माण्हू आहियूं, जेकी नौकरियूं कंदा आहियूं या कंहिं न कंहिं कम में रुधल हूंदा आहियूं, त असांजो जेको आहे समाजी राब्ता जेकी करणा हूंदा आहिनि, माण्हुनि सां मिलणो करिणो हूंदो आहे, त उन हवाले सां जेको आहे सो शुरू थींदा आहियूं। ऐं ॿियो इहो त पंहिंजो जुमे वारे ॾींहुं अक्सर अहिड़ा मुंहिंजा भाइर आहिनि, भेणूं आहिनि जेकी पंहिंजे घरनि खां परे मुख़्तलिफ़ शहरनि में नौकरियूं था कनि, पंहिंजे बचड़नि जो पेट पालण जे लाइ, रोज़ी जे लाइ जेकी पंहिंजे घरां जेको आहे सो ॿाहिरि हूंदा आहिनि। ऐं पोइ जुमे जी शाम उहे बि जेको आहे सो पंहिंजनि आखेरनि ॾेई वेंदा आहिनि त जीअं उहो बि वीकेंड पंहिंजी फैमिली सां गुज़ारे सघनि। ऐं असां बि जॾहिं नंढा हूंदा हुआसीं त जुमे वारे ॾींहुं अचण जी असांखे ॾाढी ख़ुशी हूंदी हुई, छाकाणि असांखे पंहिंजे नानाणनि ॾे वञिणो हूंदो हुयो। त के ॿार आहिनि जेकी पंहिंजे नानाणनि ॾे वेंदा आहिनि, के आहिनि जेकी पंहिंजे ॾाॾाणनि ॾे वेंदा आहिनि, पर असां सभिनीनि जेकी ॿार आहिनि ऐं असां सभिनीनि वॾनि जे लाइ बि जुमे वारे ॾींहुं वॾो ख़ुशी आणींदो आहे ऐं असां जेको आहे सो उनखे सुहिणे नमूने मल्हाए सघंदा आहियूं। त ॻाल्हाईंदासीं अॼु जुमे जे ॾींहं जे हवाले सां ऐं जेको आहे सो पंहिंजे महिमाननि खां जेको आहे सो डिस्कशन बि कंदासीं शबे महराज जे हवाले सां। पर थोरो साह खणी वठूं, फ़िलहालु वठूं था नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं। जी नाज़रीन, मॉर्निंग जी धरती में ॿीहर तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं। ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त जुमे जो ॾींहुं आहे, त जुमे जे ॾींहं जे हवाले सां पाण पंहिंजो सॼो इहो जेको आहे माहौल सजाए वेठा आहियूं। ऐं जेकी ॿिया महिमान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि उन्हनि जो तव्हां सां तारुफ़ कराईंदा हलूं। त मुंहिंजे जेको आहे सो हिन पासे ते इस्लामिक स्पीकर सदफ़ साहिबा मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सदफ़, हम आपको भली कार कहते हैं अपने प्रोग्राम में। ॿियो रेहान सिद्दीकी साहब वेठा आहिनि, उन खां पोइ
मोहम्मद रिहान सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको जी भलीकार कहते हैं अपने प्रोग्राम में। ॿियो जेको आहे सो उन्हनि खां पोइ मूंसां जेकी स्पीकर वेठा आहिनि उन्हनि जो नालो आहे अल्लामा कारी सिराज अहमद कासमी साहब। तव्हांखे भलीकार चऊं था साईं पंहिंजे प्रोग्राम में। ॿियो असां सां हिकिड़ो नात खां बि मौजूदु आहे अब्दुल बासित कादरी साहब, तव्हांखे भलीकार चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। ॿियो मुंहिंजो हिन पासे ते ॾाढियूं प्यारियूं ॿ अदड़ियूं आयल आहिनि जेकी नबी जी शान में सना ख़्वानी कंदियूं। अरीना अरीशा सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं हम अपने शो में। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप लोग। तो जी नाज़रीन, हाणे असां पंहिंजो जेको आहे सो ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं था। त सभिनी खां अॻु में त मां जेको आहे सो सदफ़ साहिबा खां पुछंदसि त जुम्मतुल मुबारक के हवाले से आप कुछ नाज़रीन के साथ शेयर करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। बहुत शुक्रिया संध्या। और आज जुम्मतुल मुबारक के साथ साथ जो है वो 27वीं शब भी है और शब महराज का दिन भी है। तो 2 ईदें जो है वो मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन नसीब हो रही हैं। जुम्मतुल मुबारक जब आता है तो अल्लाह अपने हबीब अहमद मुश्तबा नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहे हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फ़रिश्ते दरूद भेजते हैं आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालों, तुम भी दरूद पढ़ो और खूब पढ़ो, जिस तरह दरूद पढ़ने का हक़ है, जिस तरह दरूद पढ़ा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पे जुम्मतुल मुबारक में अपने उम्मतियों को जो फरमाया है वो ये है कि जो शख्स जुम्मतुल मुबारक में कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। आप देखिए कि 2 फरिश्ते हमारे साथ होते हैं हमेशा, करामन कातिबीन, जो अच्छाई और बुराई दोनों लिख रहे होते हैं। आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब तुम कसरत से दुरूद पढ़ते हो तो ये दोनों फरिश्ते काम में लग जाते हैं। एक फरिश्ता जो है वो आपके गुनाहों को मिटाता है और दूसरा आपकी नेकियां लिखना शुरू कर देता है। और मुस्तकिल जब तक जुम्मतुल मुबारक भी है और इसमें कसरत से दुरूद पढ़ने के लिए इसलिए कहा गया कि ये दुरूद आक़ा दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है। आप देखिए कि जब तक आप दुरूद कसरत से पढ़ते रहते हैं तो अल्लाह की रहमतें आप पर नाजिल होती रहती हैं। कोई शख्स या कोई मुसलमान ये चाहेगा कि अल्लाह की रहमत से वो महरूम हो जाए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हर इंसान, हर मुसलमान चाहता है कि उस पर बरसती रहें। और क्या ही शान है कि आक़ा दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें जुम्मतुल मुबारक में कसरत से दुरूद पढ़ने की जो फजीलत बयान की गई वो यूँ बयान की गई कि जब जुम्मतुल मुबारक का दिन आता है तो आप देखिए गुस्ल क्या कहा गया, इत्र लगाइए, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के मस्जिद जाइए, अल्लाह का जिक्र कीजिए, कसरत से दुरूद करीम पढ़ें और अपने गुनाहों को बख्शवाएँ। और जुम्मे का दिन तो इसलिए मुबारक कहा गया है कि ये आक़ा दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। और हमें इसलिए पसंद है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाह पाक ने अपने हबीब अहमद मुश्तबा नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। और क्यों ना रहमत बनाकर भेजता कि आपकी बातें भी रहमत हैं, आपका कलाम भी रहमत है, आपकी शफ़क़त भी रहमत है और आपका इखलाक भी रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वक्त और हर दौर में यही फरमाया कि अच्छे इखलाक से पेश आओ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सबसे बड़ी फजीलत बयान फरमाई है अपने बंदों के लिए वो ये है कि जब तुम ज़िक्र करते हो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब, कि जब दिलों को इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में है तो इसके बाद आक़ा दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बुलंद और बाला बात कह दी कि ये पैगम्बर जो मैंने दुनिया में मबूस फरमाया ये वो पैगम्बर है जो ज़मीन और आसमान तमाम के लिए रहमत है।
تو جمعۃ المبارک ہمارے لیے فضیلت ہے، جمعۃ المبارک ہمارے لیے رحمتوں کا ایک خزینہ ہے. تو زیادہ سے زیادہ اس دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کی جائے، ہمیشہ کی جائے، مگر خاص کر درود کی کثرت جو ہے جمعۃ المبارک میں کثرت سے کی جائے، تاکہ ہمارے گناہ جو ہے وہ مٹنا شروع ہو جائیں اور ہمیں نیکیاں زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں اور اللہ کی رحمت ہم پہ ہر وقت برستی رہے. بہت بہت شکریہ صدف، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. اور یہ تو ہو رہی تھی جمعۃ المبارک کی بات. اب ریحان صاحب سے پوچھیں گے کہ معراج کی جو شب ہے جو کہ آج رات کو ہے اور دو عیدین آپ نے اس کا ذکر کیا ابھی، تو اس حوالے سے ذرا اس پہ روشنی ڈالیے تھوڑی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين والى نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے مارننگ شو میں. دھرتی چینل کا شکریہ. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اور اپنے حق کو ان کے اوپر راسخ لانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. سبحان اللہ. لیکن قربان جائیے اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اشرف الانبیاء بنایا اور وہ واحد نبی اور رسول ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار کا شرف مشرف فرمایا. سبحان اللہ. یہ معراج کا جو واقعہ ہوا ہے یہ ان دنوں یعنی اس سال کی بات ہے جس سال حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا. تو حضور بہت غمگین رہا کرتے تھے، بہت دکھ میں رہا کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. جبریل امی کو بھیجا، ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جبریل امی جب چھت کے ذریعے پہنچتے ہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں کس طرح جگاؤں. تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کو ہلا کر یا آواز دے کے نہیں تم نے جو ہے جگانا ہے. تو جبریل امی فرماتے ہیں پروردگار تو پھر کس طرح جگاؤں گا، میں کیسے لے کر آؤں گا ان کو. تو اللہ کہتا ہے کہ جبریل ہم نے تیرے کافوری جو ہونٹ دیے ہیں ان کو میرے محبوب کے تلووں پہ لگا دے، اس کی ٹھنڈک سے میرا محبوب جو ہے جاگ جائے گا. آپ پروٹوکول دیکھیے، آپ محبت کا عالم دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ ان کے آرام میں خلل نہ آئے. صحیح. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جاگتے ہیں تو فرمایا جاتا ہے کہ اللہ آپ کے دیدار کے لیے طالب ہیں اور آپ کو لے کے جانا ہے. تو حضور تیار ہوتے ہیں، جاتے ہیں. سب سے پہلے حضور کا سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے، قلب مبارک کو نکالا جاتا ہے، آب زمزم سے اس کو دھویا جاتا ہے. صحیح. مصفہ اور جو ہے صاف کرنے کے بعد ان کو اس دوبارہ دل کو لگائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے بھی پاک تھا لیکن آب زمزم کو برکت عطا فرمانی تھی. اس وجہ سے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو جو ہے آب زمزم سے دھویا گیا. اچھا، اب اس گفتگو کو آگے ہم بڑھاتے رہیں گے. ظاہر آج کا ہمارا پورا پروگرام شب معراج کے حوالے سے ہے، تو قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم نے کہا ان سے کچھ ان کے خیالات پوچھے جائیں کہ وہ کس طریقے سے اس سارے تناظر کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی हिकिड़ी वॾी ख़ुदा अलाह ताला उनखे नेमत ॾिनी. सही. ऐं इन जूं हिकमतूं आहिनि त मेराज छो नसीब थियो.
معراج جو وجہ کافی ہیں وہ حکمت मां अॻे साल में सुवाल में कंदुमि त معراج में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीअं उथिया बुराक ते तशरीफ़ थिया बुराक खां बैद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे कुझु शयुनि जी अञा जेको आहे ज़ियारत कराई वई हज़रत मूसा जी क़बर ते अहिड़े तरीक़े सां ॿुधायो वियो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो घरु आहे हतां के हलंदे हलंदे मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस ते अची पहुता उते तमामु अंबिया इकराम मौजूद आहिनि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़िदमत आलिया में और आप पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अॻियां इमामत कई आहे ऐं इमामत करण खां बैद में हर कंहिं तकरीर कई तकरीर करण खां बैद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण बि ख़ुतबो ॾिनो ऐं पाण फरमायूं त अॼु खां पोइ जेको दीन हूंदो अॼु तव्हां ॿुधी छॾिजो अॼु खां पोइ दीन जेको आहे इस्लामी हूंदो उन खां पोइ कंहिं बि नबी जी शरीयत जेको आहे सालिम न थींदी हतां की हज़रत ईसा जेकॾहिं आसमान तां तशरीफ़ खणी अचनि हेठि ज़मीन ते त उहे बि मुंहिंजा उम्मती थी करे वक़्तु गुज़ारींदा त अहिड़े तरीक़े सां ख़ुतबा थिया ऐं ॻाल्हि नामो थियो उन खां बैद में वरी ॿियो जेको स्टेप शुरू थो थिए उहो आहे आसमान जो सफ़र आसमान में 7 आसमान आहिनि त उन्हनि हिकु आसमान ते नबियनि सां मुलाक़ात थी हुई पहिरें आसमान ते हज़रत आदम हाणे इहे जेका मां ॿुधाईंदुमि पहिरें आसमान ते ॿिए आसमान ते इहे जेके एजुकेशन छोकिरा आहिनि शागिर्द आहिनि तालिब विसरी वेंदा आहिनि उन्हनि खां इहा ॻाल्हि विसरी वेंदी आहे पहिरें ते केरु आहे ॿिए ते केरु आहे टे ते केरु आहे त इन जो हिकिड़ो बुज़ुर्गनि असांखे हिकिड़ो तमामु बहितरीनु हिकिड़ो फार्मूलो ॿुधायो आहे आ या हा लफ़्ज़ हमज़ा ऐन या अलिफ़ हा अलिफ़ त इन लफ़्ज़नि खे माण्हू जेकॾहिं ॾिसंदो वेंदो न त पोइ सम्झंदो वेंदो त हा हिन पहिरीं आसमान ते ॿिए आसमान ते टे आसमान ते कहिड़ा नबी हुया आया मां अलिफ़ मां मुराद हज़रत आदम पहिरीं आसमान ते हज़रत आदम सां मुलाक़ात थी ॿिए आसमान ते हज़रत ईसा सां मुलाक़ात थी ऐं हज़रत याहया सां टे आसमान ते हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां चौथे आसमान ते हज़रत इदरीस सां पंजे आसमान ते हज़रत हारून सां छहें आसमान ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सतें आसमान ते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां मुलाक़ात थी ऐं उन खां बैद में जिन सिदरतुल मुंतहा हलिया विया उते बि जेको आहे फ़रिश्तनि वग़ैरह उन्हनि दीदार कयो ऐं इहा ई हिकिड़ी हिकमत इन्हनि में बि हिकिड़ी हिकमत हुई फ़रिश्तनि चयो त हाणे असां हिन नबीअ जो दीदार कीअं कयूं छो त काफ़ी फ़रिश्ता आहिनि त पोइ अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अल्लाह ताला मेराज नसीब कयो इहा बि हिकिड़ी हिकमत हुई त फ़रिश्तनि दीदार कयो उन खां बाद में मथे विया अल्लाह ताला सां मुलाक़ात करण जे लाइ असां हाणे गुफ़्तगू जेको आहे सो अॻिते हलाईंदासीं फ़िलहालु वठूं था नंढी साई खां पोइ वरी पाण जेको आहे सो गॾु हूंदासीं जी नाज़रीन साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं मॉर्निंग विद धरती में ऐं जेको आहे सो जुमे जो ॾींहुं आहे जुमे जी फज़ीलतनि जे हवाले सां असां ॻाल्हाए रहिया आहियूं ॿियो त अॼु जेको आहे सो भलारी राति आहे शब मेराज जी त उन हवाले सां जेको आहे सो असां ॻाल्हाए रहिया आहियूं चवंदा आहिनि त जॾहिं शब मेराज खां पोइ ई असांखे सही दीन मिलियो त उन खां अॻु में नमाज़नि जो जेको आहे सो टाइम टेबल जो शुमार सही न हुयो त असांखे केतिरे टाइम नमाज़ पढ़णी आहे त इबादतनि जे हवाले सां बि असांखे हिकिड़ो पूरो हिकिड़ो तरीक़ेकार मिलियो दीन में असांखे कहिड़े तरीक़े सां वठी करे हलणो आहे पंहिंजी जेकी इबादतूं आहिनि उन खां अॻु में ॿुधंदा आहियूं रिवायतूं मौजूदु आहिनि त माण्हू सॼो ॾींहुं पिया इबादतूं कंदा हुया त उन खां पोइ जेको आहे नबी साईं जॾहिं विया आई उन खां पोइ जॾहिं मोटिया त उन्हनि हिकिड़ो सॼी उमत खे तरीक़ेकार वज़ा कयो त कहिड़े नमूने जेको आहे सो असांखे पंहिंजी इबादतूं बि करणियूं आहिनि ऐं पंहिंजी जेका समाजी सॼी ज़िंदगी आहे उनखे बि वठी हलणो आहे त इन खां जेको आहे सो पंहिंजा जेकी आहिनि मौजूदु महिमान उन्हनि खां ॻाल्हाईंदासीं सभिनी खां अॻु में ॿीहर मां सदफ़ ॾे अचां थी त सदफ़ जब मेराज पे गए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क्या तहाइफ अल्लाह ताला ने उनको पेश किए थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारहा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये पैगाम पहुँचाया यानी 700 बार एक बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं 700 बार आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम पहुँचाया जिब्रील के ज़रिए कि मैं मुश्ताक हूँ यानी दीदार का अपने महबूब को देखना चाहता हूँ ना सही तो आप देखिए कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं और जो चीज़ यानी कि औलाद सबसे ज़्यादा पसंद होती है करीबी होती है मोहब्बत और औलाद के लिए ये कहा गया कि वालिदैन को देखो मोहब्बत की निगाह से तो हज का सवाब है और
والدین اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی کہ آپ کے وہ رشتے جو آپ کے دل کے اتنے قریب ہوتے ہیں ان سے آپ کو سکون ملتا ہے، صحیح سکون ملتا ہے ان سے آپ کو۔ اسی لیے اللہ رب العزت اپنے حبیب، اللہ چاہتا تو اللہ تو ہر جگہ ہے نا، وہ تو دیکھ سکتا ہے اپنے محبوب کو، بے شک، وہ تو ہمارے شرک سے زیادہ قریب ہے، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہمارے ظاہر کو، باطن کو، ہم جو سوچتے ہیں اس سے پہلے اس سے سب علم ہوتا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کا مشتاق ہے اللہ رب العزت کہ میرے محبوب آؤ، میرے محبوب آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا ہوئی، تحائف کیا ملے؟ سب سے اہم بات یعنی کہ ہمارے اسلام میں جو 5 ارکان ہیں جس پہ ہمارا پورا کھڑی ہوئی بنیاد ہے، اسلام کے رکن ہے، جس کے اندر نماز جو ہے اس کو توحید کے بعد اولین فرض آپ کا نماز کا ادا کرنا ہے۔ محبوب کو تحفے کیا دیے گئے؟ نماز، اول بھی نماز ہے، بیچ میں بھی نماز ہے اور آخر میں بھی نماز ہے۔ نبی کریم جب جا رہے ہیں شب معراج یعنی معراج پہ جا رہے ہیں آسمانوں کی طرف، تو آپ نے قبروں میں دیکھا کہ نماز ادا ہو رہی ہے، یعنی کہ جو قبروں میں ہیں وہ بھی نماز ادا کر رہے ہیں۔ آسمانوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پر بھی فرشتے اللہ رب العزت کے سجدہ کر رہے ہیں، اس کے ذکر میں مصروف ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے وہ تحائف عطا فرمائے، جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ پہلے 50 نمازیں تھیں، پھر 5 ہوئیں، پھر 5 سے 40، اسی طرح 5 کم ہوتی گئی، آخر میں 5 نمازیں ہو گئیں اور وہ تحائف آپ کو اس طرح دیے گئے۔ پوچھا گیا بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو، یعنی کہ بارہا اللہ رب العزت حبیب سے اپنے فرما رہا ہے کہ میرے محبوب بولو کیا چاہیے، کیا مانگتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے سجدہ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو دعا کی وہ تھی رب حبلی امتی رب سلم امتی۔ اب جب اللہ رب العزت نے شب معراج پر آپ کو بلایا تو اے محبوب تم کیا چاہتے ہو؟ میرے محبوب آپ پر تمام عالم قربان، آپ پر تمام جانیں قربان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ میں اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں، سبحان اے اللہ میں اپنی امت کی، محبوب کیا چاہتے ہو؟ اے اللہ میں اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں۔ محبوب بولو کیا چاہتے ہو؟ میں اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ایک تو درود کے فضائل ہمیں اتنے ملے ہیں کہ فرمایا کہ اتنے فضائل ہیں کہ اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوتی ہیں جب تم پڑھتے ہو۔ دوسری جب شب معراج پر آپ کو نماز کے تحفے دیے گئے، پھر آپ نے آ کے مسجد الاقصیٰ میں جماعت کروائی تمام انبیاء کی، سبحان اللہ۔ اول بھی نماز ہے۔ میں آپ سے ابھی بھی یہی عرض کرتی ہوں جو تحائف میں سب سے بہترین تحفہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا وہ نماز ہے۔ نماز ہی کامیابی ہے، نماز ہی آپ کو شفا عطا فرماتی ہے، نماز ہی آپ کو برائیوں سے اور بے حیائی سے بچاتی ہے کہ جو تحفہ اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا اس کو پکڑ لو۔ صحیح، اللہ نے کہا کہ میں مغفرت فرماؤں گا ان لوگوں کی کہ جب میں نماز کا تحفہ عطا کر رہا ہوں تو یہ تمہاری امت پکڑ لے، اپنا لے اس کو، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ نماز ہی آپ کو کامیابی تک لے کے جاتی ہے، بے شک کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور نماز مومن کی معراج اسی لیے کہا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا ہمارے ساتھ جو ہے نا نعت خواہ موجود ہیں، ان سے ہم جو ہے نا کوئی نعت سن لیتے ہیں کیونکہ موقع کے حساب سے۔ اچھا نعت تاں کچھ بدھائیں دو سکے۔ نبوت تاج بھی مانیو سہن معراج بھی مانیو، نبوت تاج بھی مانیو سہن معراج بھی مانیو، 27 رجب جی سہنی رات کیائی خدا سا ملاقات، کیائی خدا سا ملاقات، نبوت تاج بھی مانیو، نہ آدم ویو نہ عیسیٰ ویو نہ یعقوب یونس نہ موسیٰ ویو،
یہ کہ بین نبی جی جتی ارشن تے پہتی کہ بین نبی جی جتی ارشن تے پہتی نرالی کریمن جی آباد کیائی خدا سا ملاقات کیائی خدا سا ملاقات نبوت تاج بیماریوں जी साथियों, मॉर्निंग विद धरती में एक भेरो ॿीहर तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं ॻाल्हि ॿोल हली रही आहे शब महराज जे हवाले सां, जुमे वारे ॾींहं जे हवाले सां। असां सां ॿ नंढड़ियूं ॿ अदड़ियूं जेके आहिनि से मौजूदु आहिनि, त उन्हनि खां थोरी ॻाल्हि ॿोल बि कयूं था ऐं पोइ पुछूं था त उहो असांखे छा थियूं ॿुधाइनि। अच्छा, आप में अलीना कौन है और अलिशा कौन है? ये अलीशा है। अच्छा, माइक पे आप बात कीजिए ताकि हम आपकी आवाज़ सुन सकें। ठीक है। मैं अलीना और अलीशा। अलीशा हैं। आप पढ़ती हैं दोनों? जी। किस क्लास में? मैं 8 में और 7 में। अच्छा, क्या सुनाना चाह रही हैं आप हमें आज? नात सुना रही हैं। हलो नाज़रीन, ॿुधूं था जेको आहे सो कसीदो शायदि इहे ॿुधाईंदियूं असांखे शब महराज जे हवाले सां। ॿुधूं था। सुहानी रात थी और पुरसुकून ज़माना था, असर में डूबा हुआ जज्बे आशिकाना था। उन्हें तो अर्श पे महबूब को बुलाना था, तलब थी दीद की मेराज का बहाना था। सरला मका से तलब हुई, सरला मका से तलब हुई, सरला मका से तलब हुई। सोए मुंतहाव चले नबी, सरला मका से ला मका से, सरला मका से ला मका से, सरला मका से तलब हुई। सोए मुंतहाव चले नबी, सरला मका से तलब हुई। सोए मुंतहाव चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। सल्लु अलैहि वालैहि, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमालिही, यही इब्तिदा है यही इंतहा, यही इब्तिदा है यही इंतहा। ये फिरोग जलवाए हक नुमा, यही इब्तिदा यही इंतहा। ये फिरोग जलवाए हक नुमा, कि जहान सारा चमक उठा, कि जहान सारा चमक उठा। कशफ दुजा बिजमालिही, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमालिही, कोई हद है उनके उरूज की। रुख मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमा हमी। रुख मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमा हमी। के हर एक चीज चमक उठी, के हर एक चीज चमक उठी। कशफ दुजा लही, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमालिही, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमालिही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अच्छा,
اب ہم لوگ جو ہے نا آتے ہیں جو علامہ قاری سراج صاحب کی طرف. تو तव्हां खां इहो पुछण पई चाहियां त तव्हां जीअं वाक़ियात बयानु कयो पिया त शब मेराज जे हवाले सां कहिड़ा कहिड़ा ख़ासि वाक़िया जेके आहिनि से रोनुमा थिया हुया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जॾहिं पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ खणी विया, उते अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे तमामु घणा इनाम इकराम अता फ़रमाया. हतां कि आख़िर में एतिरा इनाम अता फ़रमाया. वाक़ियात खां पहिरीं इहा ॻाल्हि थोरी ॿुधायां त पोइ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अल्लाह ताला फ़रमायो त तोखे अञा छा खपे. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिड़ो प्यारो जवाबु ॾिनो ऐं फ़रमायूं त या अल्लाह, मां तुंहिंजी हर वक़्तु तौहीद खे ज़िंदा कयो आहे, तुंहिंजी हिकिड़ाई खे बयानु कयो आहे हर जॻह ते, और तकलीफ़ूं बि घटियूं आहिनि. लेकिन हाणे मां इहो थो चाहियां त तव्हां पंहिंजे कलाम में मूंखे चओ त तूं मुंहिंजो बानो आहीं, मां इन में ॾाढो ख़ुशि थींदुसि. त उन खां बैदि में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मुकालमे उन खां पहिरीं जेके वाक़ियात जन्नत ऐं जहन्नम जा मुशाहिदा कयूं, जन्नत ॾिठूं, जहन्नम ॾिठूं. जहन्नम में जेके मुशाहिदा कयूं, हदीसुनि में अचे थो त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾिठा हिकिड़ा माण्हू आहिनि जेके उन्हनि वटि ॻोथरियूं आहिनि जेके खणी नथा सघनि, पर वरी जेके उनखे खणी नथा सघनि उनखे छॾे करे वरी ॿियूं बि अञा ॻोथरियूं माना भरियल जेके आहिनि उहे बि खणणु चाहिनि था. त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुछो हीअ कहिड़ा मनहा उला, हीअ कहिड़ा शख़्स आहिनि? ॿुधायो हीअ अमानत खोर आहिनि, जेके अमानत ज़ाया था कनि, अमानत में ख़यानत था कनि, हीअ उहे माण्हू आहिनि. त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहो बि सबक़ु ॾिनो त अमानत में ख़यानत करणु गुनाह आहे. अहिड़े तरीक़े सां अॻिते वधिया त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾिठो त हिकिड़ा अहिड़ा शख़्स आहिनि जंहिंजा पेट आहिनि सफ़ा वॾा ऐं अंदरि ईअं नांग विछू अहिड़ा माना उन्हनि जे पेट में पिया आहिनि. त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुछो ये जिब्रील मनहा उला कहिड़ा आहिनि? ॿुधायो वियो त हीअ जेके आहिनि सूद खोर आहिनि, यानी जेके व्याज खाइनि था. व्याज बि हिकिड़ो वॾो गुनाह आहे. हिते सबक़ु मिले थो त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो त मां ॾिसी आयो आहियां बिल्कुलु जहन्नम में इहे माण्हू आहिनि, त असांखे व्याज खां बचणु घुरिजे. अहिड़े तरीक़े सां वरी अॻिते वधिया. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾिठो त हिकिड़नि वटि सुठा खाधा आहिनि, हिकिड़ा माण्हू सुठा खाधा आहिनि, उनखे छॾे करे वरी ॿिया खाधा था खाइनि जेके अजीब खाधा आहिनि, जेके उन्हनि जे मुक़ाबिल ख़राबु आहिनि. त पुछो त मनहा उला कहिड़ा शख़्स आहिनि? ॿुधायो वियो त इहे उहे शख़्स आहिनि जेके हलाल पंहिंजी ख़वातीन खे छॾे करे बदकार कनि था. त अहिड़े तरीक़े सां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशाहिदा कया त असांखे सबक़ु ॾिनऊं. ऐं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾिठो त हिकिड़ा अहिड़ा शख़्स आहिनि जंहिंजी ज़बान कैंची सां कटी थी वञे. ॿुधायो वियो कहिड़ा आहिनि? त पोइ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे जिब्रील चयो त हीअ उहे शख़्स आहिनि जेके वाइज़ी आहिनि, अमर बिल मारूफ़ जो जेको हुकुम ॾियनि था. इन में सिर्फ़ु मौलवी साहब न आहिनि, सभु आहिनि जेके बि अमर बिल मारूफ़ जो हुकुम ॾियनि था ऐं अमल नथा कनि. त पोइ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो इहो मां मुशाहिदो करे आयो आहियां. त अहिड़ा काफ़ी वाक़ियात आहिनि. ऐं उन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अहिड़ा बि शख़्स ॾिठा जंहिंजो मथो माना कुचलियो पियो थो वञे. पाण पुछूं मनहा उला कहिड़ा शख़्स आहिनि? ॿुधायो वियो त हीअ उहे आहिनि जेके नमाज़ में कोताही कनि था. यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो नमाज़ जहिड़ी शइ उन में जेके माण्हू कोताही कनि था इहो वॾो गुनाह आहे. छो त सजदे में जेका शइ मिले थी इंसान खे, जेकॾहिं उन माण्हूअ खे ख़बर हुजे त हिन सजदे में केतिरियूं रहमतूं मिलनि थियूं, त उहो माण्हू ॿुधी करे पोइ सजदे में मथो खणी न सघंदो. एतिरा फ़वाइद आहिनि सजदे में. ऐं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो त मुंहिंजी अखियुनि जी जेका ठंडक आहे उहा नमाज़ आहे. ऐं पाण इहो फरमायो जेकर तव्हां सुकून हासिलु करणु चाहियो था त नमाज़ खे इख़्तियार कयो. त नमाज़ जा काफ़ी फ़वाइद आहिनि. हज़रत बिलाल खे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चवंदा हुया बिलाल उठ आज़ान ॾे ऐं मुंहिंजे दिलि खे राहत पहुचा, आज़ान सां मुंहिंजी दिलि खे राहत पहुचा. त मतिलबु थियो त नमाज़ में वॾा फ़वाइद आहिनि. त जेके नमाज़ नथा पढ़नि उन्हनि जे लाइ वईद आहे, जेके मूं तव्हांजे ॾाढो वाक़ियात बयानु कया. काफ़ी वाक़ियात आहिनि, मुख़्तसर आहिनि. नहीं बाक़ाइदा लिंग जेको आहे सो ॾकारींदड़ जेको आहे सो वाक़ियात आहिनि. असां रेहान सिद्दीकी साहब वटि ईंदासीं ऐं उन्हनि जितां किस्सो शुरू कयो हुयो मस्जिद अक्सा खां, तो उससे आगे के मरहले पे आप हमें लेके चलें. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद अक्सा में नमाज अंबिया की इख्तिताम पजीर फरमा ली तो फिर आसमानों का सफ़र शुरू हुआ और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बुर्राक लाया गया. बुर्राक बर्क़ से निकला है. बर्क़ बिजली को कहते हैं, यानी बिजली की तेज़ी की तरह वो बुर्राक जो है वो आसमानों पे लेके गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. और सातों आसमान जब
क्रॉस हो गए, उसके बाद एक मकाम आया जहाँ जिब्रील ने कहा कि हुजूर मैं इससे आगे आपके साथ नहीं हम सफ़र हो सकता। फरमाया क्यों? कि अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरे पर जल जाएंगे, इससे आगे का सफ़र आपने करना है। और जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से बुराक में ऊपर तशरीफ़ लेके गए तो 70,000 सोने के पर्दे थे, आपने उन्हें उबूर फरमाया। फिर 70,000 चांदी के, और एक पर्दे के दरमियान जो वक्फ़ा है वो 70,000 साल का है। और हर पर्दे को क्रॉस करते हुए फिर 70,000 चांदी के, 70,000 तांबे के, 70,000 ज़रहरीर के, 70,000 याकूत के, 70,000 जो है ज़मरुद के पर्दे क्रॉस करके अल्लाह के अर्श पर पहुँचे। अर्श पे पहुँचे तो एक निदा आई कि महबूब आ जाइए। और ये निदा जब आई तो सरकार दो अलैहि वसल्लम करीब हो गए और करीब हो गए, यहाँ तक कि कुरान ने फरमाया काबा कौसैन औ अदना। काबा कौसैन का मतलब ये है कि जब अरब का दस्तूर था कि जब दो कबीले आपस में सुलह करते थे जंग के बाद तो वो अपनी कमानों को मिला देते थे, और उन कमानों में जब जो फासला नहीं रहता था बिल्कुल मिल जाती थी। तो इतना उसने कहा कि काबा कौसैन औ अदना, यानी उससे भी कम फासला रह गया था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब ताला जल्ला शानहू के दरमियान। तो ये थी मेराज। और जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ़ लाए तो हज़रत ने फरमाया कि मेरी मेराज तो अल्लाह को देखना था, लेकिन मेरी उम्मत की मेराज नमाज है जो मैं अल्लाह से तोहफ़तन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो नमाज की जो फजीलत दोनों असहाब ने फरमाई वो आपके सामने है। एक जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के और दोज़ख के तमाम मनाजिर का मुशाहिदा फरमाया, और मुशाहिदा फरमा के जब वापस आए तो जब सुबह वो वाक़या या जो मामला था लोगों को पता चला तो कुफ़ार जो है कहने लगे कि हम तो इस बात को नहीं मानते, क्योंकि 2-2.5 महीने का तो सफ़र सिर्फ बैतुल अक्सा का है, यानी अगर मक्का से बैतुल अक्सा की तरफ जाए तो 2-2.5 महीने लगेंगे। सही। तो इस बात की जो सबसे पहली कहने मतलब है आप ये कह लीजिए कि दलील को जो माना वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि वो कलील मुद्दत में रात के थोड़े से पहर में 7 ज़मीन और 7 आसमानों की सैर करके आएँ तो वो बिल्कुल हक़ फरमाते हैं। और फिर कुफ़ार ने कहा कि हम नहीं मानते, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि मस्जिद अक़सा में कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, कितने नहीं। देखें कोई भी जो भी होगा, आपको आप इस चैनल पे बैठी हैं तो आपको नहीं पता कि यहाँ कितने माइक हैं और कितने मामलात हैं, क्या क्या है। लेकिन अल्लाह ने क्योंकि अपने नबी की इज्जत बढ़ानी थी तो पूरे की पूरी मस्जिद अक़सा हुजूर के सामने ला के रख दी, और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक चीज़ को गिन गिन के बताते रहे कि ये चीज़ें मैंने देखी हैं। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा जिस्मानी मौज़ा है जो रहती दुनिया तक बनी नो इंसान के लिए जो है तोशा नेमत और आखरत भी है, और हम सब के लिए ये सबक भी है कि अल्लाह के रसूल ने हमें नमाज जैसी जो है खूबसूरत इबादत तोहफ़े में अता फरमाई। शबे मेराज में ये बात फरमाई है। ॻाल्हियूं ॿोलियूं हली रहियूं आहिनि, पर पाण जेको आहे सो नंढी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं। जी साथियों, ब्रेक खां पोइ वरी मॉर्निंग विद धरती में तव्हां सां गॾु हाज़िर आहियूं। ऐं जुमे जो ॾींहुं आहे ऐं जुमे जो ॾींहुं ख़ासि तौर ते असां दीन जे हवाले कंदा आहियूं। उन ॾींहुं पाण दीन सां जुड़ियल खोड़ मुंझारा जेकी असांजे ज़हननि में आहिनि ऐं जेकी असां अकेले सिर वेहूं त शायदि उन्हनि खे सम्झी न सघूं, या असांजी जेका नॉलेज आहे हुन हिसाब खां एतिरी घणी न हूंदी आहे, त असां कोशिशि कंदा आहियूं त जेकी इस्लामी स्पीकर असां वटि ईंदा आहिनि या जेकी जिन्हनि हिन जेको आहे सो शोबे में का महारत वरिती आहे, कई पढ़ाइयूं कयूं आहिनि, त उन्हनि खां जेको आहे सो वधीक सम्झिजे दीन खे ऐं मुख़्तलिफ़ पहलुअनि खे सम्झण जी कोशिशि कजे।
ब्रेक में जेको आहे सो असां नबी साईं जो जेको मेराज जो वाक़ियो आहे उनखे उन जे हवाले सां के सवाल उथंदा आहिनि। उहो सवाल जेको आहे सो मां सदफ़ खां करणु चाहींदसि। त सदफ़ वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के वाक़े पे रूहानी तौर पे गए थे या जिस्मानी तौर पे, ये सवाल अक्सर किया जाता है, तो इस पे ज़रा रोशनी डालिए। ये सवाल किया जाता है और इसमें बहुत इख्तिलाफ़ात भी होते हैं उलमा किराम के ना, कि कुछ कहते हैं कि नहीं रूहानी तौर पे गए हैं, कुछ कहते हैं जिस्मानी तौर पे गए हैं। इसमें जो चीज़ वाज़ेह तौर पे आती है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को भी लेकर, तो ये जिस्मानी तौर पे गए हैं, क्योंकि आपका बिस्तर जब आप वापस आए तो वो गर्म ही था, कुंडी जो थी वो जो आप बंद करके गए वो हिल रही थी, यानी वो वक्त जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ आपने गुजारा तो वो बहुत लंबा था, मगर जब आप रिटर्न वापस आए तो वो चीज़ें वैसे ही की वैसे ही थी, बिल्कुल उसी वक्त। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी ही तौर पर ये मेराज के सफ़र पे गए, और जिस तरह के मेरे मौजूद मेहमानों ने भी बताया कि पहले आसमान, दूसरे आसमान, फिर तीसरे, फिर सिदरतुल मुंतहा आया। जिब्रील ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरा पर लाके रोका, कुछ बातें अल्लाह और महबूब के दरमियान राज होती हैं जो मेरे इल्म में भी नहीं, आपके इल्म में भी नहीं, अंबिया के इल्म में भी नहीं, फरिश्तों के इल्म में भी नहीं, सिर्फ वो अल्लाह और उसके महबूब के इल्म में हैं। जिब्राइल अमी जब आपको पैगाम देते हैं, ईसा मूसा अलैहिस्सलाम पैगाम देते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, ये सिलसिला चलता रहता है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गैब कहते हैं ना, गैब को ही मालूम है, जो अल्लाह और उसके रसूल को ही मालूम है। जब सिदरा पर जिब्रील अमी ने आपको लाकर रोक दिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील तुमने सफ़र कराया मुझे, पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, सातवें, अब बताओ जब तुम मुझे आगे क्यों नहीं लेके जा रहे हो, जैसे कि सिद्दीक साहब ने फरमाया, रेहान सिद्दीकी ने, तो आगे क्यों, वो कह रहे मैं आगे बढ़ता हूँ तो एक पर भी मेरा जल जाएगा, एक कदम ही बढ़ाता हूँ। तो फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील कोई तमन्ना है कि मैं जो है अल्लाह के हुजूर पेश करूं तुम्हारी, कोई दुआ? तो जिब्रील अमी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सब कुछ आप पर कुर्बान, मेरी सिर्फ इतनी तमन्ना है कि रोज़े मैशर जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरे, पुल सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है, जब आपकी उम्मत रोज़े मैशर पुल सिरात से गुजरे तो मेरी ये तमन्ना है कि मैं अपने पर पुल पर बिछाऊं और आपकी उम्मत उस पर से गुजरती हुई चली जाए। ये जिब्रील ने कहा कि मेरी तमन्ना है, अगर हो सके तो अल्लाह तक मेरा दुआ या मेरी तमन्ना जो है वो अर्ज करते हैं। तो कुछ बातें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के, ये जिब्रील भी जानते हैं ये बात कि कुछ बातें ऐसी हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के ही दरमियान है, जो उनको भी नहीं पता। कि कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई है आगे मंजिलें कितनी है, आगे मंजिलें कितनी, नबी जाने खुदा जाने, मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ार पर्दों में कुछ गैबी बातें अल्लाह और अपने दरमियान, अपने महबूब के दरमियान रखी हैं, और उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ताइब शब मेराज वाले दिन अता फरमाए। और रमज़ान, क्योंकि ये महीना जो है वो रजबुल मुजर्रब का महीना है। रजब का महीना वो महीना है कि जिसमें आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये बीज बोने का महीना है, इसमें आप बीज बोएंगे, क्या कहना, शबान के महीने में उसमें पानी डालेंगे, सही, और ये दरख्त खड़ा होगा रमज़ान मुबारक के अंदर, ये फल देगा आपको रमज़ान में। तो इसी अपने उस बीज को जो नेकी का है,
جو رحمتوں کا ہے، جو برکتوں کا ہے، جو عظمتوں کا ہے، جو آپ کے رزق میں فراوانی کرے گا، جو آپ کو شفا بھی دے گا، جو آپ کو کامیابی کامرانی بھی دے گا، تو اس بیج کو جو ہے وہ رجب المجرب کے مہینے میں بو دیجئے، یعنی کہ اللہ کے قریب ہو جائیے، عبادت کے قریب ہو جائیے، قرآن سے رشتہ جوڑ لیجئے. تو یہ اس ماہ مبارک کی فضیلت ہے. بالکل زبردست، بہت اچھا ہے. اور اسی سوال کو ریحان صاحب کنٹینیو کریں گے، لیکن اس سے پہلے मां चाहियां थी त अब्दुल बासित खां जेको आहे सो नबी जी शान में को नात ॿुधूं, उन खां पोइ जेको आहे सो ॻाल्हि ॿोल अॻिते वधाईंदासीं. आका मेरा सोना ते सोने सोने ने, आका मेरा सोना ते सोने सोने ने, हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन. आका मेरा सोना सोना, आका मेरा सोना ते सोने सोने ने, हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन. आका मेरा सोना सोना, आका मेरा ले जा बुराक नाल तू एक पल न देर ला, जिबरील जा तू मेरा महबूब लेके आ. ले जा बुराक नाल तू एक पल न देर ला, जिबरील जा तू मेरा महबूब लेके आ. मालिक जहान देवी ना, मालिक जहान देवी ना, एक पल भी छोड़ा से, हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन. आका मेरा सोना सोना, आका मेरा सोना ते सोने सोने ने, हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन. उस रात जस जो मंगिया सरकार ले दिता, रब ने बुला के सारे नबियां नु कह दिता. उस रात जिस जो मंगिया सरकार ले दिता, रब ने बुला के सारे नबियां नु कह दिता. ऐ हो नबी आखिरी, ऐ हो नबी आखिरी ते ऐ हो मेरा चैन. हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन. आका मेरा सोना सोना, आका मेरा सोना ते सोने सोने ने, हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन. आका मेरा सोना सोना, आका मेरा सोना सोना, आका मेरा. सुभान अल्लाह. ॾाढो ज़बरदस्त. ऐं इन ॻाल्हि जे लाइ छा साईं चयो आहे त उहो को ॿियो फ़हम जंहिंसां बस जे प्रीअ खे, त जॾहिं असां नबी जी शान में के बि क़सीदा ऐं नातूं ॿुधंदा आहियूं त ईअं रूह असांजो ताज़ा थी वेंदो आहे. ऐं जेको आहे सो असां कंहिं ॿी मंज़िल ते पहुची वेंदा आहियूं. त ॻाल्हि हले पई नबी साईं जे जेको इहो सफ़र हुयो मेराज जो, वो रूहानी हुयो या जिस्मानी, उन हवाले सां रिहान साहब खां भी असां उन्हनि जी राय पुछंदासीं. अच्छा संध्या, बात ये कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं, लोग भी और बच्चों के लिए भी मैं ये बात कहती हूँ कि वो ये कहते हैं कि जी अक़ल में नहीं आती, ये बात अक़ल में नहीं आती कि ये वक्त कैसे ठहर गया. मैं एक बहुत आसान सी बात बता रहा हूँ कि ये क्वार्ट्स घड़ियाँ हमारे पास हैं, इनमें एक छोटा सा सेल होता है जिससे ये घड़ी चलती है. अगर ये हम क्वार्ट्स का सेल निकाल दें तो घड़ी का जो वक्त होगा वो वहाँ पे रुक जाएगा. सही. 10 साल के बाद भी हम वहाँ दोबारा उसको क्वार्ट्स की घड़ी में लगाएंगे तो वहीं से वक्त शुरू हो जाएगा. सही. हाँ. ठीक है. तो ये तो एक इंसान की बनाई हुई चीज़ है. तो खालिक कायनात के पास क्या इतनी कुदरत नहीं है कि वो छोटे से वक्फे के अंदर अपने महबूब को जो है अपनी कायनात की सैर करा दे. एक बात. दूसरी बात ये कि देखिए, अगर जिस्मानी थी तो हुजूर को दलील पेश करनी पड़ी, बताना पड़ा कि भाई मैं वहाँ गया था, वहाँ गया था, वहाँ गया था. और मस्जिद अक्सा को तो फिर रखने की ज़रूरत ही नहीं थी, इमाम बनाने की ज़रूरत नहीं थी. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और पजीराई बतानी थी, कि उनकी शान बतानी थी कि नबी ये आखिर ज़मा ख़ातमुन नबीयीन है और वो तमाम अंबिया की इमामत फरमा रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जिस्मानी थी.
اب ایک یہ پوائنٹ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے 50 نمازیں لے کر آئے تو حضرت موسیٰ نے روک کے کہا کہ حضور یہ تو بہت زیادہ ہے، بنی اسرائیل جو میری قوم تھی وہ تو 50 نمازیں تو چھوڑیں 2 رکعت نماز نہیں پڑھتی تھی، صحیح، جبکہ ان کے لیے تو من و سلوہ اٹھتا تھا. تو آپ اس میں تخفیف کروائیں، اس کو کم کروائیں. تو بار بار حضور جاتے اور بار بار آتے. تو محدثین نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے دیدار کے متلاشی تھے اور کوہ طور پہ گئے تھے تو ایک تجلی پڑی تھی تو بے ہوش ہو گئے تھے. تو جب وہ حضور جاتے اور واپس آتے تو اللہ کا دیدار کر کے پھر واپس آتے اور وہ حضور کو دیکھتے تو اللہ کا دیدار جو حضور نے دیکھا تھا ان آنکھوں کو دیکھتے تو وہ کہتے کہ حضور آپ دوبارہ تشریف لے کے جائیں، تو ان کو ایک راحت اور سکون ملتا. لیکن پڑھیں گے آپ 5 ثواب ملے گا آپ کو 50 کا ہی، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں پھر اس میں تخفیف نہیں کرتے، اس میں کمی نہیں کرتے. آپ کے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے لیکن اس کی عطا میں کمی نہیں ہو سکتی. صحیح، زبردست. इहो ई साॻियो सवाल कारी सिराज साहिबु तव्हां खां मां चवंदसि त तव्हां पंहिंजे लफ़्ज़नि में कुझु इन बाबति ॿुधायो. मां जेको आहे इन सवाल जो जवाबु जेको आहे क़ुर जी आयत तव्हांजे अॻु पेश कयां थो. ऐं 2 जॻहुनि ते ज़िक्र आयो आहे. सूरत 27 पारे में बि हिन मेराज जो ज़िक्र आयो आहे ऐं 15 पारे जी पहिरीं आयत. ऐं पहिरीं इहा ई वाहिद सूरत आहे जंहिंजे शुरू में सुभान जो लफ़्ज़ अचे थो. क़ुर जी तमामु 114 सूरतुनि में किथे बि शुरू जे में लफ़्ज़ सुभान नथो अचे, इते ई अचे थो. सुभान जो मतिलबु माना अलाह साईं सभिनि जवाबनि जो रद्द करे छॾियो कि जेके बि तव्हांजा अक़ली दलाइल आहिनि, अक़ली जवाबात सवालात आहिनि, इन्हनि जो रद्द ई सुभान. यानी तव्हां मूंखे सुभान पाक मञो था त पोइ का बि मुश्किल कमु मुंहिंजे साम्हूं का बि कान्हे का. अॻिते सुभान लज़ी असरा बिअब्दिही अगरि रूहानी हुजे हा, ख़्वाबी तौर ते ही मेराज ही सफ़र हुजे हा त बिअब्दी जो लफ़्ज़ छो चयो वियो? हिते रूहा ॿियो को लफ़्ज़ माना चयो वञे हा. त हितां इन आयत मां असांखे मालूम थियो त जेको आहे मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकु बरहक़ आहे. हदीस में सीरत जा किताब पढ़ो, हदीस जा किताब पढ़ो, उन में वाक़िए सदर जो वाक़ियो ईंदो आहे. शके सदर, सीनो चाक कयो थो वञे 4 मरतबा. उन में हिकिड़ो मरतबो जेको आहे मेराज में बि थियो आहे जॾहिं सफ़र पियो थिए त सीनो दिलि कढी वई, साफ़ कई वई. त इहा सीरत जी हदीसुनि में किताब हितां साबित आहे. हाणे इहो एतिराज़ जेको आहे इन जा एतिराज़ छो थिया? एतिराज़ इहो अक़ली तौर पर आहे. अक़ली जेका थ्योरी आहे, अक़ल जे हिसाब सां जेको माण्हू हलंदो आहे चेंज थींदी रहंदी आहे. पोइ दुनिया कीअं रही, जेकॾहिं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विया एतिरो अरसो, पोइ दुनिया कीअं पई हले? त इन जो मुंहिंजो जवाबु इहो आहे त जेको माण्हू मिनिस्टर आहे वग़ैरह जेके बि हुकूमती माण्हू आहिनि ईंदा आहिनि त सभु शइ बंदि थी वेंदी आहे, रस्ता ख़ाली थी वेंदा आहिनि. सही, अहिड़े तरीक़े सां जीअं साईं मिसाल ॾिनी घड़ीअ जी, त इहो को मसइलो ई कोन्हे को. जॾहिं अलाह ताला सुभान चई छॾियो त तव्हांजी बायोलॉजी, तव्हांजो जेको आहे एस्ट्रोनॉमी, तव्हांजी फिज़िक्स, तव्हांजी केमिस्ट्री सभु ख़तमु, सभु ज़ीरो आहिनि. ज़ीरो. इहे थ्योरियूं चेंज थींदा. के था चवनि दुनिया कीअं थी, हाणे साॻियो मञनि था त बिल्कुलु जेको आहे धमाके सां थी. त इहे सभु शयूं तव्हांखे जेकॾहिं मिसाल ॾींदो वञा त काफ़ी आहिनि. बहरहाल क़ुर सचो आहे, क़ुर वाहिद ला रैब फी सुभान लज़ी असरा बिअब्दिही. त हितां मालूम थियो त क़ुर करीम में त अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे जिस्मानी तौर ते मेराज नसीब थियो आहे. अल्लाह ताला असांखे सभिनी खे सम्झण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए. बिल्कुल ज़बरदस्त. सुभान अल्लाह. हम बात की तरफ दोबारा आते हैं लेकिन उससे पहले हमारी मजबूरी है कि हमें ब्रेक भी लेना होता है. त हलूं था साथियों, नंढी साई वठूं था. साई खां पोइ वरी जेको आहे सो ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो अॻिते वधाईंदासीं. जी साथियों, मॉर्निंग की धरती में हिकु भेरो ॿीहर तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं जेको आहे सो तमामु सुठियूं जेके से ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि. ऐं ख़ासि तौर ते ज़ाहिर अॼु राति बि आहे, वॾी राति आहे. उन हवाले सां असां हूअं बि चाहींदा आहियूं त हुनखे वधि खां वधि सम्झिजे या
उन हिसाब सां असां बि जेकी एहतमाम करे सघूं था पंहिंजे घरनि में इन्हनि ॻाल्हियुनि खे बि कंदासीं। पर असां जेको आहे सो अलीना ऐं अरीशा खां ॿीहर जेको आहे सो नात ॿुधंदासीं, उन खां पोइ वरी ॻाल्हि ॿोल अॻिते वधाईंदासीं। मौजिज़ा कितना निराला ये हुआ मेराज में, मौजिज़ा कितना निराला ये हुआ मेराज में, मौजिज़ा कितना निराला ये हुआ मेराज में, लामका पहुँचे हबीब किबरिया मेराज में, मौजिज़ा कितना निराला ये हुआ मेराज में, मौजिज़ा कितना निराला ये हुआ मेराज में। भीनी भीनी थी हवा और रंग गुलशन का खिला, भीनी भीनी थी हवा और रंग गुलशन का खिला, कोयलों बुलबुल भी थे नगमा सरा मेराज में, मौजिज़ा कितना निराला ये हुआ मेराज में, मौजिज़ा कितना निराला ये हुआ मेराज में। प्यारे आका के कदम पे हज़रत जिब्रील ने, प्यारे आका के कदम पे हज़रत जिब्रील ने, अपने नूरानी लबों को रख दिया मेराज में, मौजिज़ा कितना निराला ये हुआ मेराज में, मौजिज़ा कितना निराला ये हुआ मेराज में। हर तरफ शादी रची है, हर कोई है शाद माँ, हर तरफ शादी रची है, हर कोई है शाद माँ, आज महबूबे खुदा दूल्हा बना मेराज में, मौजिज़ा कितना निराला ये हुआ मेराज में, मौजिज़ा कितना निराला ये हुआ मेराज में। हुर्र-गुल्मा और फरिश्ते मरहबा कहने लगे, हुर्र-गुल्मा और फरिश्ते मरहबा कहने लगे, जिस घड़ी पहुँचे फलक पर मुस्तफ़ा मेराज में, मौजिज़ा कितना निराला ये हुआ मेराज में, मौजिज़ा कितना निराला ये हुआ मेराज में। हम गुनाहगारों से कितना प्यार है सरकार को, हम गुनाहगारों से कितना प्यार है सरकार को, आपने हक में हमारे की दुआ मेराज में, मौजिज़ा कितना निराला ये हुआ मेराज में, मौजिज़ा कितना निराला ये हुआ मेराज में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी रेहान साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बोलना मैं चाह ये रहे अर्ज़ थे। कर रहा था कि देखिए मौज़ा कहते ही उसको है जो अक्ल में ना आए। दूसरी बात ये कि जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए सुभान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, तो सुभान वो है कि जो पूरी कुदरत रखता है, हर काम करने पे कुदरत है। सुभान वो है कि जिसने बग़ैर माँ बाप के औलाद की तश्कील दी। सुभान वो है जिसने कश्ती नूह को किनारे लगाया। सुभान वो है जिसने मूसा को जो है अपनी तजल्ली दिखाई तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गया। सुभान वो है कि जो बग़ैर वालिद के जो है औलाद का तवल्लुद फरमाता है। सुभान तो सुभान वो है जिसने मछली के पेट में अपने बंदे को जिंदा रखा। तो सुभान की तो क्वालिटी यही है कि वो मौजज़ात दिखाता है। तो अगर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कलील वक्त में ज़मीन और आसमान की और जन्नत और दोज़ख की अगर सैर करा ली, तो उसके लिए कौन सी, ये तो मामूली सी बात है परवरदिगार आलम के लिए जो पूरी कायनात का तख्लीक करने वाला है। तो इसमें तो हमें किसी बात के लिए भी जो ये सोचना भी नहीं चाहिए कि ये कैसे हो गया, क्योंकि ये इंसान का काम नहीं है, ये मेरे रब का काम है और रब हर काम पे कादिर है। बेशक, सही, बेशक। अच्छा सदफ, वैसे एक बहुत पुराने दौर में देखा जाता था कि शब मेराज के दिन ख़ास बहुत ज़्यादा मोहल्ले, जैसे मोहल्ले हम बात कर रहे हैं कि आजकल का जो हम लोग का रिहायशी सिस्टम है,
تو پہلے بہت زیادہ لوگ آپس میں سوشلی کنیکٹ ہوتے تھے، اس دن کے خاص اہتمام ہوتے تھے، جیسے خاص پکوان بنائے جاتے تھے اور ایک دوسرے کے گھر بھیجے جاتے تھے. آپ کو لگ رہا ہے یہ چیز بہت کم ہو گئی ہے کم یا وہ نہیں، بہت کمرشل ہو گئی ہے؟ کمرشل بھی نہیں، بلکہ مجھے تو لگتا ہے ختم ہی ہو گئی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر اپارٹمنٹ دیکھے جائیں تو لوگ ایک دوسرے کو پوچھتے تک نہیں ہیں کون کیا کر رہا ہے، کوئی کیا نہیں کر رہا. اسلام جو ہے وہ ہمیں جو تعلیم دے رہا ہے نا اخلاق کی، سب سے پہلے تو یہی تعلیم ہے کہ دیکھیں یہ ختم ہوتا اس لیے چلا جا رہا ہے کہ دین سے دوری ہے. آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا اتنا پھیل گیا ہے، انٹرنیٹ اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں سے موبائل ہی نہیں چھوٹتے. لوگ کے بچے، آج کل کے بچوں کو دیکھیں مائیں کیا کرتی ہیں، لو بیٹا کام کرنے یا کوئی مصروفیات ہے، وہ بچے وہ اپنا مصروف ہیں. سب سے بڑی بات ہے کرونا جب آیا تو جب اسکولنگ سسٹم آیا، کالج کا سسٹم آیا، یونیورسٹی کا سسٹم آیا، بزنس آیا، تو سب کنیکٹ ہو گیا اس پر، سوشل میڈیا پر آ گیا، موبائل چلیں، انٹرنیٹ کی ساری چیزیں ہو گئیں. اب بچے جو ہے نا جب ان کی عادت پڑ گئی ان چیزوں کی تو اب یہ دین سے دور، جتنا وقت وہ قرآن پڑھنے میں، دین کو سمجھنے میں لگاتے ہیں، وہ بچے اب جو ہے وہ موبائل میں ہوتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھنا اتنا ضروری نہیں ہے، یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. دوری جو آئی ہے وہ آئی اس لیے ہے کہ دین سے دور ہو گئے. دین کو سمجھیں گے تو چیزوں کو سمجھیں گے. اب دین کیا کہہ رہا ہے اس معاملے میں، جیسے آپ نے کہا کہ پہلے وقتوں میں دیکھا جاتا تھا کہ اگر ہمارے یہاں کچھ اچھا نہیں پکا تو برابر میں چلے گئے، صحیح، ان کے یہاں سے لے کر آ گئے. اب تو کوئی دروازہ بھی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آ بھی گیا تو وہ مطلب سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں فون ہی نہیں کیا انہوں نے. پہلے تو ہم لوگ مہمان آتے تھے ہمارے گھر یا ہم کسی کے گھر جاتے تھے تو کال نہیں کرتے تھے ڈائریکٹلی. آج ہمیں کہیں جانا ہے تو ہم فوراً پہنچے اور بڑا جاتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے لوگ، اہتمام کرتے تھے. مگر آج کے اس وقت میں دیکھا جا رہا ہے جب ارے آپ نے فون نہیں کیا، فون کر کے آنا تھا، تو یہ تو اچھا نہیں ہے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ بیڈ مینرز میں آتا ہے. دین یہ کہہ رہا ہے کہ جو جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس کے 40 گھر رائٹ لیفٹ آگے پیچھے کے جتنے گھر ہیں ان سب کی خبر گیری رکھیں. بالکل یہ بہت ضروری ہے. سب سے زیادہ اہمیت ہمارے دین میں اخلاق کو دی گئی ہے. صحیح، اخلاق کو دی گئی ہے نا. حدیثوں میں یہاں تک آیا ہے کہ آپ جو ہے برتنے کی چیزیں بھی مہیا کریں. صحیح، جیسے کہ ہم سامنے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں یا کوئی برتن چاہیے یا کوئی ضرورت کی چیز چاہیے تو وہ آپ ان کو دیں. یہ اسلام کہہ رہا ہے. مگر آج ہم کیونکہ دین پڑھ نہیں رہے نا، سمجھ نہیں رہے. اگر سمجھتے تو ہم آپس میں محبت اخلاق سے رہتے. اخلاق یہ ہے کہ آپ جب راستے سے جا رہے ہیں تو اگر کوئی بزرگ آپ کو دکھتا ہے سامان اٹھاتا ہے تو آپ اس سے سامان لے کر اس کی منزل تک اسے پہنچا دیں. صحیح، ہاں ٹھیک ہے. آپ کے پڑوس میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کریں، کچھ پکا ہے تو اس کے گھر دیں. صحیح، یہ اسلام کہہ رہا ہے نا. یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بخاری مسلم، یہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. کیونکہ ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اس کی طرف آ نہیں رہے. صحیح، ایجوکیشن نہیں کر رہے، دین کی ایجوکیشن نہیں ہے. ہم پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں، پرنسپل بن جاتے ہیں، مگر دین کی جو چیز خاص ہے دین کو پڑھنا، اس سے ہم دور ہوتے. جب تک ہم دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے اخلاق پیچھے چلا جائے گا. جب اخلاق پیچھے آئے گا تو آپ اگر راستے میں بھی جا رہے ہوں گے نا پڑوسی کو بھی سلام نہیں کریں گے. صحیح، آپ اگر پڑوسی کو یا کسی جاننے والے کو سلام بھی کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی مسئلہ ہے، تو آ کے وہ پوچھتے ہیں آپ نے سلام کیا، کیا میں آپ کو جانتی ہوں یا آپ مجھے جانتے ہیں؟ بالکل ہاں، اسی طرح کی کوئی صورتحال ہے. آپ کو کہیں دیکھا، اچھا آپ فلاں جگہ، اچھا فلاں جگہ ملے تھے، اچھا اچھا اچھا. آج کا یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سلام کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سلام کو عام کرو. سامکم سامکم، تم پہ موت ہو. واقع ہاں، ہم سلام بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے. اللہ یعنی کہ اللہ آپ پر سلامتی بھیجے. صحیح، سلامت رہیں آپ. جواب میں کیا آنا چاہیے؟ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. تو یہ ہاں تم پر بھی موت واقع ہو. ہاں، تو کیوں ہے یہ؟ پتہ ہے کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ سمجھانے والے نہیں ہیں. آپ کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے نا، ہمیں کریکٹ کرنا چاہیے. جب کوئی غلط سلام دے تو ہمیں اس کو فوراً کریکٹ کرنا چاہیے. جو اس چیز پہ ہمارے پہ ٹائم نہیں ہے، ہم اس چیز پہ کو بھی ٹائم نہیں دینا چاہتے. اور وہ آپ کی پہلی والی بات پر آتی ہوں کہ پہلے تو بہت اہتمام ہوتے تھے نا، تو آج کل یہ اہتمام ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کے افطار پہنچایا یا کوئی کھانا بھیجایا تو وہ برتن نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کچھ پکے گا تو پھر ہم ان کے گھر دیں گے. یعنی کہ اس طرح ہوتا ہے. مطلب آپ لے کر آئیں تو وہ پھر واپس جو ہے وہ آپ کو ریٹرن وہ کر دیں گے اسی برتنوں میں، یا تو پھر وہ 1-2 دن میں آپ کو برتن واپس کریں گے. یعنی کہ کوئی وہ نہیں رہے سر پر. تو آج کل وہ محبتیں ختم ہو گئیں کیونکہ دین سے دوری. سب سے مین وجہ ہی یہی ہے کہ ہم لوگ دین سمجھ نہیں رہے.
पढ़ नहीं रहे और अपने घर के एनवायरनमेंट को उस तरह हम लोग प्रेजेंट नहीं करें जिस तरह करना चाहिए। सही। आजकल की माएँ भी बहुत मसरूफ हो गई हैं, तो वो तवज्जो वो हो नहीं रही है बच्चों। ये नहीं है कि सारे घराने ऐसे हैं, बहुत घराने ऐसे हैं कि दीनी तालीम भी दी जाती है, बहुत अच्छा उनको मेंटेन भी, और अपने पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का। दीन ये कह रहा है कि आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, अपने मोहल्ले का ख्याल रखें, आपकी फैमिली के अंदर अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उस चीज़ का ख्याल रखें, बीमारी की अयादत के लिए जाए, उसको दावत देकर आए, क्योंकि मुसलमान पे 5 हक हैं। एक तो ये है कि जब अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी अयादत के लिए जाए। हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारी अम्मी बीमार थी ना, तो वो हमारी अम्मी को देखने नहीं आए। बिल्कुल ऐसे ही है ये जेको आहे सो हमारी वक्त की भी मजबूरी है, हमें टाइम के हिसाब से चलना चाहिए। एक तो हम लोग के पास टाइम नहीं है, दूसरा हमें टाइम के हिसाब से चलना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सदफ आपका, बहुत अच्छी डिस्कशन रही, बहुत सी बातें जो है ना वाजे हुई। रेहान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, काजी सिराज साहब तहां जी वॾी वॾी महिरबानी, अब्दुल बासित तहां जी वॾी वॾी महिरबानी, और अलीशा और अलीना, मैं आपके नाम भूल जाती हूँ, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई हमारे प्रोग्राम में। जी साथियों, जुमे जो ॾींहुं आहे, उम्मीद कयां थी तव्हांजो सुठो गुज़रे। वीकेंड जी शुरुआत हूंदी आहे, माण्हू पंहिंजे मिटनि माइटनि ॾे वेंदा आहिनि। सोशली कनेक्ट थियणु तमामु घणो ज़रूरी आहे, जेका सदफ बि अॻु में ॻाल्हि पई कनि, त इहे ॾींहं बि इन करे ई आहिनि त असां सोशली हिक ॿिए सां कनेक्ट थियूं, त जीअं हिकिड़ो सुठो इस्लामी माशरो, हिकिड़ो इस्लामी समाज पाण तश्कील ॾेई सघूं। हलूं था, हाणे मोकिलाणी जो टाइम थियो आहे, वरी सूमर ते तव्हां सां गॾु हूंदासीं। तेसिताईं इजाज़त ॾियो, सदाईं गॾु।